chini anatetemeka, na jeshi lake nalo linafanyaje? Linatetemeka. Au ni kweli watu ambao unaweza ukawaambia tuvuke? Yonathani anaweza akamwambia baba yake, maana yeye ameogopa, amekaa hapo anatetemeka. Anayetetemeka, jeshi linatetemeka. Unaona kipindi cha kuvuka, kipindi kigumu, kipindi cha watu wanatetemeka, kipindi cha hofu kubwa, kipindi hiki ambapo tunaona dunia inaharibika, dunia inatetemeshwa na matokeo mabaya, dunia inatetemeshwa, tujui tunaelekea wapi, wengine hawajui wanaelekea wapi. Kipindi hicho ndio kipindi cha kuvuka, kwamba vuka hofu, ingia kwenye ujasiri wa Yesu, kwamba yeye atakulinda, yeye yuko pamoja nawe, yeye ataokoa watu wake, yeye atasaidia. Unajua kipindi wamekutangazia habari mbaya, kipindi hicho ndio kipindi kizuri cha kuvuka. Maana kipindi hawajakutangazia, hujui adui